e le diperesente tse dutseng ho robedi feela pedi. Sena se bolela hore tjhelete ya kadimo e tla dula ho diperesente tse 11.75. Mosisi wa banka ya Reserve Lesedi Kganyago o bolela hore qeto ena e bakilwe ke ntlafalo e teng inflationeng ya bareki. Kganyago o buile sena ka mora kopano ya komiti ena ya maano a ditjhelete Pretoria. The MPC decided to hold the repo rate unchanged at 8.25%. The decision was unanimous. At this level of raise, the policy stance is considered restrictive, consistent with the inflation outlook and the need to address elevated inflation expectations. Mopresidente wa mehleng Jacob Zuma eo e leng motshehetsi wa mokga o motjha o sa tswa thewa wa Umkhonto wesizwe o re ANC ha ena nyewe e matla nyeweng ena ya yona ka pele lekgotla le phahameng la dinyewe Durban. ANC batla ho fumana lengolo la lekgotla la dinyewe le thibelang MK ho sebedisa lebitso lena e tlaleha hore lebitso lena la MK ke letshwao la ona mme ebile ke karolo ya botjhaba ba ona le thepa ya ona. Zuma o setletse batshehetsi ba MK puo ka ntle ho lekgotla la dinyewe. Bayebaxakeka kuleli bazokwenza njani ngoba alikho. They are frustrated now because they lack strong arguments in court. We are still using the same courts that we've been using previously. I heard the other representatives failing to express themselves because they don't know what to say. The thing is that they thought everything is easy and they win whatever is in court. Even if they bribe, they win. Things have changed now. We are MK now and nobody will touch us. Kunomehluko manje. Thina sumkhonto wesizwe. Ho sa le jwalo ha bua ka letshwao la MK, Zuma o re letshwao leo ke la mang kapa mang e seng la ANC fela. Sitheka uma sibona ukuthi ngoba beungasho ukukhuluma nawo. After realizing that they distance themselves from the masses, we decided to form the MK and we use it to free ourselves. It is why they stood up and claimed it. Initially I thought they were joking and we ended up in Bloemfontein. We all have spears and all of us. This is our thing and it doesn't belong to the individual. Enkantolo ukugcina Bloemfontein. Sonke sinemkhonto emakhaya ke umuntu ngumkhonto ka. Di taba tsena tsa hore ya botselela di fella mona mme re di phetela ka ho lokola tsa bolipi bakeng sa ka jene lo sane jwale ka dihlophisitswe ke ba mokgatlo wa bolipi Pretoria Gauteng le tla kwaela ka ho kgetha dibaka ho futhumale ka mafafatsane a itjadileng a diaduma. Mpumalanga le tla kwaela ka ho kgetha dibaka ho phole ka mafafatsane a itjadileng a diaduma ntle le Lowveld. North West Province le tla kwaela ka ho kgetha dibaka ho futhumale. Free State le tla kwaela ka ho kgetha dibaka ka mafafatsane a itjadileng a diaduma ntle le ka bophirima. Northern Cape le tla kwaela ka ho kgetha dibaka ho phole. Western Cape le tla kwaela ka ho kgetha dibaka ho futhumale. Karolong e ka botjhabela Eastern Cape le tla kwaela ho phole dibakeng tse ikgutlileng le Lebopo. KwaZulu-Natal le tla kwaela ho futhumale ka mafafatsane a itjadileng a diaduma. Ditaba tsena tsa hora ya botselela le bolipi di fella mona boela mamela tse ding ha o re tlebele ya bosupa. Matshohlo a tswela pele.
patala ka mokgwa o bolokehileng haholo ebile o bobebe. Dabate le Lucky Shepherd Qacha. Lebitso la ka ke Thabo, the bundle of joy, Mokone, sebedisa hao sa re a tella, afternoon driver, manda fitlela la bohlano, o renga bararo fitlela o renga ya botshelela. Bona bafethu nna ka lebitso ke Lebo Mawela ha re kopane jalo ho re a tella afternoon drive show ho tloa ka hora ya boraro ho isa horeng ya botshelela thapama. Mamedi ke nna Lucky Shepherd Qacha ho re a tella the afternoon drive. Kopana le nna mono ka tsa dipapadi tla be go neletsa tsona hafung enngwe le enngwe ya hora. Go neletse tsona jwale go kopanya le ba o soka ba kopana le bona tshebeletsong ya Lesedi FM. Re a tella tsa dipapadi le Lucky Shepherd Qacha. sentse ha itse robedi kaofela ba kgonne hore ba thehe tse 2000 fela ho pa ka hore mokgwa wa Democratic Alliance o kgona ho theha mosebetsi selemong se fetileng mokgwa wa Democratic Alliance ka hara Western Cape o kgonne hore o fane ka mesebetsi e metjha e 300,000 kaofela ha province ya Free State yona ho bile le batho ba 70,000 ka hoduma batho ba nantse ba le teng ba lahletsweng ke mosebetsi so ra tseba ho etsa mosebetsi re tla fana ka mesebetsi re tlameha ho etsa bonnete ba hore re qeta load shedding le phepelo ya metsi hore ba teng ka hare ho naha le Afrika Borwa ra tseba hore dimasepala tse leng hore di teng ka hara Free State ke tsa mohlala ka kopanong ke tsa bohlala ka Malodi ya Phofung ke tsa mahlala le Moshabeng hore ha hona le bothata ba metsi motlakase ke bothata hohle motlakase o tlameha ho robe teng ke ka hole ka hara Western Cape mo eleng hore re busa teng re tsa bonnete ba hore re sharpa stage sa load shedding ka hodimo mo eleng hore ha o ibe o tlamile motlakase o time
haebe motlakase o tlamehile o time hora tse 4 o rona o tima ho tse 2 fela so di ngata taba tsena na mme wa ka ntse ke le ka ra 3 minutes ka pa ke tswele pele o setse ka motsotsong wa ka go hore ke tla di qaqholla tse ding hape ya boraro go re re tlameha hore re fokotse botlokotsebe re tse le bonnete ba hore batho ba ileng hore ba tlameha hore ba tshwarwe ha ba ye tjhankaneng bukunyata ha bo re sebeletse re tlameha ho etsa bonnete ba hore batho ba sebeletsang setjhaba ba sebeletsa setjhaba ka nepo ka boitelo mme le ho etsa bonnete ba hore batho ba tswa ka hara bofuma ho etsa bonnete ba hore baithuti ba kgona hore ba bale ba qete sekolong le ho etsa bonnete ba hore e meraro re le buila hole ntate le la makwa o tswa mogeng wa act ke go baneng ba ibana Afrika borwa ba lokela o le kgetha ntate makwa mme ka go bogahlo wa act o monyenyana mogahlo wa rona wa act o monyane haholo mme re na le dipilara mme tse le shumele metso itshiletseng mme ka hara dipilara tsa rona mme re na le pilara ena ya thuto mo re reng re kgahlano le hore batho ba bang ba kwallwe kantle mabapi le thuto re kgahlano le hore batho setjhaba sa rona se kwallwe kantle mabapi le economy ya South Africa re kgahlano le teenage pregnancy re mmuso o ka etsa ka matla hore teenage pregnancy e fele mme bana ba fuwe mesebetsi mme bana ba fuwe dipaka e seng dipaka fela hobane re ba tshwantse re etsetsane di tender le di favor hore dipaka tse sebeletsang bana e seng o tlo etsa paka na le baseball umpa o tseba hore ha ona baseball mona na Afrika borwa mme re kgahlanong le human trafficking re kgahlanong le water shedding ke metsi ana na dulang a kgaola o fumane setjhaba se dula pela matamo a maholo a tletse matamo a di 100% bat metsi a tingwe ha o botsisa mabaka ke a feng ha tseba ha le mabaka nang ke a feng re kgahlanong le o hlokego ya mesebetsi ya hlokahala haholo mabaka a etsang hore mesebetsi e hlokahale mona na Afrika borwa e hlile ke ntwenana eo e bitswang ho thwe ke ho hirwa bothakamphatho mme ntho ya thakamphatho e tshwantswe e fele re kgahlano le load shedding re kgahlano le tlhokeho ya naha load shedding tse ka sehlohong ka ga dintho kaofela naha kapa sebaka se senang motlakase di investor ga di khone ho tla di tlo investa monana mme sebaka se senang naha di investor ga di tlo tla di investa ka hara naha yeno mmuso wa rona o tlile wa re expropriation of land impa e ka qetelletse etsa hetse hobane mogahlo busang ko ona o ntso le pusong mme ha ona ntho jwalo ka banya etsahala re kgahlano le corruption ban corruption e bolana ha le seriti sa naha go kgahlano le inequality e hlankile mohlomphi wa kana kwa ha o ifedile mamedi re santsana re na le baetapele ba bang hape ke tlola ka tsa hore re fitisa mabenkele re tlo fitela ho mme Phetusho kopano tswa Action SA re tlo buisana le mong ha di tlolesane leve o tswa mogeng wa Khumo le ntate Bosanku Msimanga o tswa mogeng wa Economic Freedom Fighters ntle le tsenya nako ha tla re fitisa mabenkelang fela ka morao ho mona re tlo tswela pele le bona dumelana lady ke lalla kwa Dumelang lebitso la ka ke Thabo the bundle of joy mokone sebedisa hao sa re tella afternoon drive manda fitlela la bohlano o renga bararo fitlela o renga ya botshelela hola bafethu nna ka lebitso ke Lebo Mawela ha re kopane jalo ho re tella afternoon drive show ho tloa ka hora ya boraro ho isa horeng ya botshelela baba mamedi ke nna la ke Shepherd Kaja ho re tella the afternoon drive kopana le nna mono ka tsa dipapadi tlabe go neletsa tsona half enngwe le enngwe ya hora go neletse tsona jwale go kopanya le ba o soka ba kopana le bona tshebeletsong ya Lesedi FM re tella tsa dipapadi le la ke Shepherd Kaja la metsotso re furaletse ho ra botshelela mamedi re na le baetapele ba fapaneng ba dipolotiki di phapuseng tsa rona tsa gaso mentla boholo ka jeno re lekola ntla ena e amanang le tokobano ya bona ya mohuo wa dikgetho ha re be mogeng wa Action SA mme re na le mme Phetusho kopane mme kopane ke o baneng ha re lokela ho kgetha Action SA ka di 29 tsa Mei ke leboile mme fomo ya tla mphangona ya pele re le mokgatlo wa Action SA re mokgatlo o na le dilemo tse tharo re na le moetapele ya bontshitseng hore o dile teng ka hare ho dipolotiki ebile majoro tloa ka 2016 fela ka 2019 re le mokgatlo wa Action SA ke makaletse bontate ba ANC le bontate ba ACT mona mo ba buang ka re ba tswang qengwe province ena ya Free State re tena re le mathateng dintho di senyeile ka baka la mokgatlo ka ketapele ya baeti ba bona re le mokgatlo wa Action SA re tlo likisa corruption e ntsweng ke ANC le moetapele wa ACT
hobane ka hare ho Freestata re na le diprojekte tse kana ka 1.6 billion tse sa felang tse leng hore moetapele wa act e leng Tate Ace Makajule o na tsamaisa province ena ke yena batho ba lefilwe tjhelete e tsamaile ha eyo ka hare ho masepala wena re batla ho lwantsha corruption re lahletswe ke 75 million e tlamehile be e sebediswe ka hare ho metse ya mahae e ka hare ho informal settlement ha ya sebediswa batho ba bangata ka hare ho Freestata ha bana matlo re batla hore batho ba fiwe matlo empa ke Maswabi province ena re lahletswe ke 16 million kgweding tse pedi tse fetileng ha ya sebediswa go national treasury mme rona relation se re batla sente engwe le engwe e sebeletsa setjhaba re batla ho hira baetapele ba nnete ba ileng hore bana le boiphihlello e le go di tjhelete se ke tsa senyeya engwe re khathazile haholo go go bona maemo a tsa bolefapha la bophelo ka hare ho province ya rona re le mokgatlo action se tokomane ye re entseng policing conference ya rona le manifesto bekeng ena e sa tswa feta ke hore rona re batla ho bona dipetlele di ba le manese di ba le dingaka dintho tse sebediswang diteng ha re batle ho be le interference ya dipolotiki re le buile mme kopane dikolo di be teng di sebetsa metsotso ya hao e meraro e fedile ha re lebe mogeng wa Akuma re nke monghadi Xolosane Lebe monghadi Lebe ke ho baneng ba ibana Afrika Borwa ba lokela ho le votela ka di 29 me ke a le dumedisa re le Akuma re na le dilemo tse pedi re theuwe now ntwe ya pele ya rona e kgolokgolo rena le ntwe re bitsa ka re ke 12 anchor but now pele ka bo ka taba 12 anchor ya rona ile go itshitlile ka yona ntwe re thuseng go rona gore re tsebo sebetsa nako nyenyanyane re na le yona ke ideology ya rona e leng Christian activism now me khatlo ena ka ofela e teng mona e emetse mohlanya kgethwang re ne tla lo sebetsa ke bothata taba e rona taba ya rona e re yentse ideology ya rona e le Christian activism itse ha re bona bothata bo le teng ka ramotse ka tshwanetse bo solve le pele re kgethwa kana le less than 2 years re kene ka ramotse a o bona Swedish e fela ka ramangau ke rona le di activists tsa rona tse kene ka ramotse re ya di masepala re ya di officing re etsa bonnete ba hore re a lwana every day jwale le pele re ka bua ka anchors tse re buang ka tsona ka pa yona manifesto ya rona ideology ya rona e re dumelletse hore re kene ka ramotse re sebetse le pele re kgethwa now e re ke tleng tabeng ena ntwe re batla bua kana holo hape mo anchors tsa rona ka pa yona manifesto ya rona re bua ka health a ke tsebe ke ba baka batho ba ke le ba tsamaya mona ha o ka fitla vepenare mohlala vepenare bana le clinic A1 e kolang ka 5 ene bana le ambulance A1 ona o bolela hore ntwe e tsalang vepenare ko re ha motho a kula a le vepenare batho ba ngata ba ya shwa le pele ba fitla hospital because ha ona clinic kola ka 5 now rona re le akhumriri mohlang kapa mo ntho ya documenting ya rona re every ward tsantse be le di clinic tse pedi at least so that tse sa kwaleng tse sebetsang motshehare le bosiu and then ntho ya bobedi re buang ka yona re le Akuma re bua ka education ya rona South Africa ha re dumelle hore re be le ba di thinkers e etsa re ba lao pasa South Africa mona re ba lao pasa seng tsebo jwale rona ha re ka kena re le Akuma ra form monyetla re tlo change education system ya rona re kgona ho etsa jwang re ba le tsebo le hobane rena resources tse ngata ka South Africa tse re ka di sebedisang empa education ya rona e re tima monyetla hore re ka kgona ho sebetsa re sebedise bohlale bo rena le bona hobane ha e ruti bana ba be bohlale e ba rutela fela ho pasa so re le Akhumriri ba ha ba re votele di ngata ke tla khatlola ntse re ya pele le ka bua ka township economy economy ya rona township ona ke salons di ona ke Ghanaians le Nigerians di spaza shop di ona ke Ethiopians welding ona ke Zimbabweans. It's not right, it cannot be. So re le Akuma rona ha re fitla ka ba re ka form monyetla dintho tse re tlo di lokisa hore ba South Africa a fumana monyetla a hore a ka kgona ho intlafatsa maphelo a bona ka bona ha ile hantle South Africa re botswa re la buila holo moruti leve ha re lebe he mamedi pele re le ba go ntate Msimanga e bangola ka tsa hore le wena o tlo botse ba itapele bana ba teng dipotso kwano tseba hore re live man ho Facebook official Lesedi FM page le ho YouTube le ho Zoom jwale e bango batla nka karolo a ko re etsetse khatiso ya video o e romella man nomoro ya rona re sebedisang ka mehla ya WhatsApp ya 071 846 0740 nomoro ena hampe ke 071 846 0740 le kgetlo lena mamedi ha o etse khatiso ya lentswe empa o etsa khatiso ya video ebe o romella yona aka WhatsApp di nomoro ntse o ke sa tswa di bitsa ka pa re letsa mahala nomorong ya 086200 3086 ha re lebe he mogeng wa economic freedom fighters sa ho monghadi Bosanko Msimanga
ntate metsotsong ya hao e meraro ke hobaneng maAfrika Borwa a lokela hore a le kgethe le EFF ka di 29 tsa Mei? It's a re tshwara puso re le EFF re ntse bonnete ba hore ba ai ba Afrika Borwa kaofela ba na le tjantjello le thasello ho Parliament ya Afrika Borwa. Re ntse bonnete ba hore President Zuma tjhelete ya nkandla ya security upgrade o qeteletsa a ipatetse re kena le EFF. Re bua ka ntho tse sentse re di entse ha o ya mane bo Johannesburg municipality metro wa teng re ntse bonnete ba hore batho ba insourced di security guards le di cleaners le man Wits University through EFF student command re ntse bonnete ba hore di workers tsa mo ba insourced ba qeteletse bana le di benefits tsa bo di medical aid jwalo ba provident fund me gola bona e ba betere ba gola not less than 10,000 during load shedding during COVID-19 were the only political party le tsa bonete ba hore itlana le COVID-19 because re believe hore bophelo ba motho is value of all values. That's why when re ntsha go tswa tšheleteng tsa di public reps tsa rona re sacrifice because re believe hore jwalo ka ba etapele tlamegile re le ka pe me engwe hape e le ka sehlohlolo e re tla ilwantsha ho ya go pele re buile ka go stopa load shedding go create mesebetsi lo etsa bonete ba hore re fa batho lefatshe ba gone go bana le karolo lefatsheng re ntse bonete ba hore le montse re tsa mateng o sontsona le mo re tleng ra etsa bonnete ba re alwana re le bo di court jwalo etsa bonnete ba rona batho ba rona ba thola lefatshe nka qolla mane Bethlehem ka qolla mo Itraisa Solbeke ka qolla Azania mane nala mane ke ntho tse re di entseng re soka re tshwara puso ha ka ra tshwara puso ngwana mme ka nnete dintho di ka tšhentšha maphelo a batho a ka tšhentšha mme re mesebetsi tlamehile batho ba thole mesebetsi e le reng ke a mešwelella ha se ntho e thata eno au se lahliwe ha re bua ka ona motsotso South Africa re consumer billion chickens throughout South Africa re consumer chickens se kalo mare tse re di produce ka ra South Africa re produce fela 30 million chickens 970 million chickens ke importwa go tswa ka ntle mme re ka kgona go create mesebetsi e mengata if re ka ra protector infant industries tsa rona re ka etsa mesebetsi e mengata ba no a bonahala ona le tlhokego batho ba mona ba ja go ba le bangata empa re tse ding tsa dintho tse le reng tlamile di etsuwe tlamile re tse bonete ba hore re bolaya load shedding ya ane ke rona ba nang le plan ya hore load shedding re tlo e qeta jwang ya bana ba ANC e ba hlotse taba ena ba gonne fela hore ba bolaye load shedding mane parliamentary village mo tsa parliamente teng me lo re ke ba eta pele empa di hospital load tse otla batho le ka re le buile mohlomphe nna kwa ha o e fedile metsotso ya go e meraro ha re ke ba mamedi se sentse rena le ntate Sebofi o letsa le ka manekanentle o mogaleng ntate Sebofi dumela potso ya go ile bisoma la ke go hlomphile le ba eta pele ke kopa go ile bisa ntate Mbalula wa ANC mohlomphe potso ka tlo ba khutswanya ntate Mbalula bile go hlomphile ku tlile ntlha ha wa no hlalosa o bua ka o thewa ha mesebetsi ene ntlha ena ha ile ke ya nahana hantle a tsheka tla pele e hlaha ka kwa ene ntlha engwa pa pedi bo tsa morena ha o thwe ntlha ba tla ba tlola mesebetsi e mengata na ntate Mbalula le kitela ile lwa le ba tla ba ile hore ba dutse di shopong mona ha ba sebetse mesebetsi ntse re siyo le ba tla ba qetile ka bongata ngata bona le tlo etsa jwang ntate Mbalula hore re tlharitse ba le tshepo hape o ANC ke a le ba go hlomphi re le buile mohlomphi wa ka ntate Tsholo ka qwaqwa blue bush ntate Tsholo dumela mohlomphi wa ka ntate Tsholo potso ya ha o ile bisa mo ntate wa ka ntate Tsholo ha re nke ntate Nqaphe ka ntate Tsholo ga o ile ka mane ka Kroonstad ntate Nqaphe dumela ha mona tele ka mohlomphi wa ka potso ya ha o ile bisa o mang a go tla fela o bua ke nna ke go kgetha ANC se mo ke tla go kgetha ANC se khale ka di dintho se mo ba tsnya ba haela ba le bolela Mbalula dintse o tlo go bokela wena o lokatsa fela o futisa molaetsa hore tsheo kgetha mogha o busang ka lebile mohlomphe ka maikutlo a hao ntate skema o letsa le ka tueleng ntate skema ke me dumela
le ka emela hle president Matshohlo sebedisa a mna tele ka mohlomphe ke teng sa go kopa go tla Ntate Mbalula ena ANC ke tlo ikgetha jalo ka mo Afrika Borwa jalo ka Diskemekeme yena ya mekgatlong ke ya batho ba kwatileng jalo ke kopa go tla Ntate Mbalula ntlha o ka hira ka sewesu o ka fumana dintho ba etsa dintho tse foresighting mokgatlong nna ntho eno ba e qetaneng melahlwe tla bona la hore ba bona hore ba dia mokgatlo ka ntho tse ntse ba di etsa ka dikabantse tsa bona melahlwe ke a le ba se ka e kutlwa e mme wa ka tanki melahlwe a re le buila go le mohlomphe mame di gopola gore re live man ho official Lesedi FM be o la ka tsa o ntsha maikutlo o ka kena mono mme ba sia maikutlo a ga re tla bala moyeng mme e bang o la ka tsa gore o tlo ntsha maikutlo ke tlhalositse gore o ka boela wa romela kgatiso ya video nomorong ya 0860003084 ke yona e re sebedisang bakeng sa WhatsApp ka mehla le matsatsi Ntate Mbalula e ka dipotso di shebile ho wena Ntate Sebofi o re o batla o tseba hore na ha ile hantle ke eng se o letlang o se etsa se fapaneng di dilemong tse fetileng ha o re le ka thea mesebetsi e le gale le re tla ithea dilemong tsena tse 30 tse fetileng o se letho se etsahalang athe ka lehlakoreng le leng hape Ntate Tsholo go a le tsheetsa maga o ngongoreiswa ke ntlha ena ya lona ya o hira ka seweso ka metsotso e mmedi fela a ke kala ke tse na le dintlha tse tsheletseng ke manolotse ya pele fela ka pakile ka hlalosa ya pele fela tse ding tse hlano tse latelang ke hore re tlameha ho etsa bonnete ba hore ho ba le di-industry tse sebetsang tse ka bang mokokotla wa economy South Africa ya boraro ke hore re ke re shebane le ntlha ena ya maemo a bophelo kapa eo tweng ke cost of living ya bone ke social transformation and investing in the people ka ditsela tsa hore bana ba kene dikolo mo tlamehang ba trainwe batho ba trainwe ya bohlano ke hore re tshwantse re etse bonnete ba hore democracy ya rona ya matlafatswa hobane re so fihlele batho ba ntse ba kgesollwa ka ra country bomme le batho ba bang ba sa itekanelang ba ntse ba hatela jwale ntlheng ena le hore re etse bonnete ba hore re ba le Afrika e nang le kgotso le tswelopele ntlheng ena tlhoko ya mosebetsi hona le dintlha tse re di hlalositseng ha ke qala ke itse re etsa boitlamo ba dintlha tse 30 a metso e supileng mme ho yena ya mesebetsi ya pele gore re tlo thea le mo tse hlano tse tlang African National Congress e tlama hore e tlo thea mesebetsi e 2.5 million 2.5 million ya ka dinako tsohle ya DCWP ya mishwelella e leng hore hara tse ding re tla e fihlella ka hore re eme kapa re etse bonnete ba hore re tsetela ho batho be leng hore ke bo kgwebo rapotlana le batho ba bang be leng hore ba kgwebong re kenyeleditse le ntho tsena tse re di bitsang di cooperatives tse tla etsala hohle mo batho ba rona ba phelang teng Ntate Tsholo la ka ntlha ena ha re se ke ra gutlela diphileng tsa hao ha re bue ka ena Ntate Tsholo a buang ka yona ya hore wa le tsheetsa empa ngongora ya e golo ke ena ya lona ya o hira ka seweso re le African National Congress ha re utlwane kapa re the ntho ya hore batho ba hirwe ka tsela e leng hore ba fuwa mesebetsi ka segotsi le ka tse ding tse sa lokang re tsotella hore batho ba rona ba tshwantse ba fiwe menyetla ka ho lekanang hobane re tla sa tsamaiso ya democracy o re na le tla ifedisa jwang hobane re tla ifedisa ka tsela hore mo e etsahalang ane re kgethwa re le African National Congress mona Free State ona le dintlha tse mmalwa tse re hlalositseng hore re tlo di hlakola tse ding tsa tsona sentse di etsahala ya pele ke a hore batho a ba hirwe mo ba ka ba lokelang ho hirwa teng hobane ba na le di-qualification kapa ba na le mangolo a ka etsa ho ya bobedi le ra hlalosa hore mmuso nka bophara re shebile provincial government departments bo masipala o tshwantse o etswe nthwena o thweng ke skills audit batho ba ke ba shejwe hantle hore na hobane una le ntho tse ngata tse sa etsalang hlakile Ntate Mbalula re le buila go le mohlomphiwa ka lebaka la nako ha re lebe kgatisong tsa di video bakeng sa ho utlwa maikutlo ba mmedi mo le dipotso tsa bona eka mamedi ho batla hona le mathata o se utlwi
a mang a maikutlo a no a kgatiswa di-video bane re bona mamamedi ba bua fela empa ha o letho le re le utlwang ho tswa go bona ka lehlakoreng le leng hape ha re boela re nke maikutlo a ha mamedi a megalo ka re letsa mogala 071 8460740 nomoro ya ka ke yona eno re dutse le baetapele ba fapafapaneng e seng ba mogwa wa ANC fela mohlomong hona le tse ding tsa dipotso tse o lakatsang go di botsa baetapele ka ba mogwa wa EFF e ka ba wa ACOMO e ka ba wa ANC wa Democratic Alliance e ka sitana le wa ACT ha re boela re nke mamedi a mong hape mahaleng ke ntate di-brain o letsa le ka fere ena kgenga ntate di-brain dumela ha mna tele ka mohlomphe nna ke tshetsa mokgatlo wa DA ke o lakaletsa hore be ona ka winang di-election tsa selemo sena hore ba tlo lokisana e putlamisitsweng ke African National Congress tanke ha re le boagolo ntate di-brain o nampa fela a ntshaisa maikutlo a hae le o hlalosa yena a tsheetsa mokga wa Democratic Alliance le wena o ka re letsa magala ha re nke mamedi e mong hape ke ntate Motene o letsa le ka ritse ntate Motene dumela le ka nne ha monate le ka ntate Motene ya ngitangitangitene ke sa ke twa o bua le ntate wa ANC ntate Mbalula o mametse ke ne ke twa o bua ka hore ha rona ke nana re le batjha ke nana ha o tloa ka bo masaeteng a bo di-business if re ba votel ana ba tla promota di-business tse nyane na hobane a ke thola ke sheba di-business ena ke nana ke ditse ya batho ba na le 35 YD and NYDA ena ya bona enana ya mmuso wa ANC inka fela ka tlasa 35 na ba tlo re etsetsa eng rena re le batjha re le buile e hlakile mohlomphehi wa ka ke le rena batho ba sokolang batjha e hlakile mohlomphehi ntate Mantutle na o ka welcome ntate Mantutle dumela mogala mbitsa ha monate le ka mohlomphehi ga ke nne le ka nne mohlomphehi ya nda dipotsa ka di sanda di mbalula wa tseba nne go bohloko mmuso o bisang one hobane ha e fela re nyantshwa koko go tloa ka 1994 ha go bua dikgetho fela ba tla bua ka batjha ba bue ka mesebetsi ba bue ka eng e ba hlotse go ba etse mohlala mme difelle dikwetso mmuso a esi o busa re shebile dinane tsa kwalwa velko mo mona ka morago di mane dikwalwe ke ha e le go velko mo diputjane e ke ya phama ha ba bue ka o bula merafo because ka ga velko ha ona mosebetsi ka ba wa bula bana ba dula dithabeng mme ke a lebo re le buile go le ntate Mantutle ha re bana re khutlela gape melaetseng yana ya WhatsApp a se lahle dumela le moifo wa hao ke fana ka Bethlehem ka mona ke kopa ho botsa haholo ho mokgatlona wa ANC hore na ke ding dintho tse ntjha tse batlang ka tsona especially for the ECD besides taba go ba re tlisitse ka social development ba re isa education ba tlisetsa batho ba di creche ke leboa sebudi se moyeng nna le ke rata ho botsa kapa ke amohele pele hore 30 years ya democracy ANC e sebeditse ka matla hore ho be le ditokelo tsa botho re bone dintho di etsang empa ke rata ho botsa ntate Mbalula ntate Jabu batho bana ba ileng hore ba fuwa ba ikarabelo le tlo sebetsa jwang hore ba jariswe boikarabelo hore ba reporte setjhabeng e ba hona le dintho tse tsamayang hantle ba reporte hore yes re a progress e ba hona le dintho tse sa tsamayang hantle ba report so ba jariswe boikarabelo ANC tlo etsa jwang le ka batho ba utswang ba bobodu ba tsiuleng ka go ANC ba sentse a kana ha o qeta ho shejwa mogatwa hore ko ona o sentseng le tlo sebetsa jwang ka batho ba o mara ke a lebo ke mosheli fuma o hla masipolong wa maluta profumo potso ya ka ya ho Auskarabo mo Democratic Alliance Auskarabo o ka hlalosetsa setjhaba sa Free State ka kotlollo hore na ha Democratic Alliance ke na ka rapuso ke mesebetsi me ka specifically e le hore na Democratic Alliance e planne bakeng sa baahi ba Free State ka kakaretso Auslahle le hlakile ka boholo ba dipotso bo le ba ntate Mbalula le lengwe potso le bang ho Mekarabo ho tswa mogeng wa Democratic Alliance ba hlomphe ke la ka tsa hore re hleke mabenkele hang fela ka bara ho mona re tlo tswela pele ka o arabe dipotso
Chomi, kaho. Re ba kena. Okay, banka e senang di monthly fees ho student account ya bona ke? Hello. Chomi hle. Bana le interest rate e batsi ho student loan. O kopana le nna sebeletsong ena ya Lesedi FM Moqebelo o hona di monthly fees ho pakeng tsa hora ya bosupa le hora ya borobong. Pakeng tsa hora ya bosupa le hora ya borobong ho fana le o mong ya monyanyako mo teng ke batlang ho qalla letsatsi ka tsela e maemo a bophelo ba hao jwalo ka moithuti ka Absa. Iphumane le Absa student account e senang di monthly fees, student credit card le study loan ka interest rate e ntle e tiiseditsweng. O bule o le sehlohlolong o etsa ntho tse iphumeng ka tsona. Absa ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya molaong ya wa moketla le ya ngodisitsweng. Ho na le melao le dipehelo. Ya borobong. Hopola mamedi ke kopana le wena hape ka Sontaha hoseng pakeng tsa hora ya bosupa le hora ya borobong. Mme naneo lena ke lenaneo la o le ratang la kgothala mo teng se ntse re leka hore re tshose moya wa hao ro phamise ro be maemong a loketseng. Ho tloha mono mamedi ke o nka ka mmino ho ya ho reng ya borobong. Hopola tsena tsohle di etsahala ka Sontaha pakeng tsa hora ya bosupa le hora ya borobong. Ciao. Sonta beke makgulong a matala mo ke tsamaya of Free State e bang le ka kgetho. Mme ke ne ke hlalositse ke leboha ho yana Abdi Moshe ka potso ya hae. Ke ne ke hlalositse ke qala hore ntho re batlang ho etsa ke hore re fane ka mesebetsi e 2 million re qala fela lemong sa pele sa puso go etsa ke naha kaofela. Ke a o qala ke hore batho ba 70,000 be leng hore ba lahletswe ke mosebetsi lemong se fetileng ba tlameha ba ba kgutlela ka hara mosebetsi hobane ho beya papa hodima tafula ho bohlokwa hobane ha ona le lekeno o kgona hore o thuse wena ha mmoho le bana beno ba leng hore ba teng. Ene ke boetse ke hlalositse hape hore re le Mokga Democratic Alliance ha re tshwane le Ntate Mbalula le Ntate ka mona ka act be leng hore ba tshepisa fela ba sena tsebo le bokgoni ba hore na mesebetsi e etswa jwang hobane ANC e hlolehile act ne ntse le Ntate Magashule le yena o la hloleha. Rona mo re busang re na le bokgoni pele ho ba hore re etse taba ya hore ipontsha haditse ke boetse ke buthola hore hara mesebetsi 169,000 kaofela ya 2022 le 2023 e theuweng ka hare ho naha kaofela 167,000 ya teng kaofela etswa ka hara Western Cape alone. Ha di provinces tse ding tse robedi kaofela tsa ANC di kgonne hore fela di fumanetse 2,000 no selemo se fetileng 300,000 ya mesebetsi kaofela tswile ka hara Western Cape ha batho ba 70,000 ba lahletswe ke mesebetsi ka hare ho Free State. So rena le bokgoni re a tshepisa le mohlahlobi wa dibuka wa bua hore tjhelete tsa rona mo re di sebedisetsang re di sebedisetsa investment e leng hore e fana ka maemo a hore ba kgwebo ba kgone hore ba investe ba thehe mesebetsi e tla bolokang setjhaba le ho pholosa setjhaba. Re la buila ho lo karabo o emetse Mokga wa Democratic Alliance. Mamedi o ka kene mane hle ho Zoom o bule camera ya hao o tlo re shebelle mono live ka ba mohlomong o tlo romele potso ya hao ho ba hlomphi ba teng kwano. Ntate Mbalula boholo ba dipotso bo lebile ho wena mme haholo ntlha e leng ngongore ho ma Afrika Borwa le le ANC ka mokgwa o busang ke ntlha ya theo ya mesebetsi e ka sitana le amangamaano e leng hore le tshepise ma Afrika Borwa hore le tla kenya tshebetsong empa lo futlela ha jwale e santsaneng e le ngongore o ye kgolo. Ntate le maka o buile ka accountability hore even tlhaiteng re ke hlalose hore le mon sona se ke sa re ke kgweding ena o feta mo na university ya Free State re bile le seboka mo se ne se bitswa ke Ntate Mxolisi Dukwana mo eleng hore ne re mmemme batho ba dina tsohle Afrika Borwa le kantle ba ikemiseditseng kapa ba bona monyetla hore ba ka tsetela South Africa mona ba entse seitlamo sa 85.5 billion. What has happened out of that gore already botshabelo mo di industry tse sa sebetseng se re tswa teng o lo qala o hlabolla tse ding tsa tsona mme tse ding tse ngata di tlo latela anka hlalosa hape hore ho tsa ditsela 1.6 billion e sentse le tjhelete e tswileng ho etsa ditsela tse leng hore ke tse ngata Free State mo tse leng hore di thele mesebetsi e mengata ngata. Ntwa Democratic Alliance ha ba bua ka hore hona le ba something e ba yentseng ba bua ka Cape Town as a city ha ba bue ka Western Cape jeka province le batho ba rona ba kujwana di mahetleng ba mane Western Cape ba ntse ba sotle atla sa Democratic Alliance Pretoria man masipala o ka tlasa bona o phutlana jwale king e ba ka re jwetsang yona e leng hore e tshwantse e be mohlala eo ba voti ba South Africa ba tshwantse ba e latela ntwa hore
manifestong wa rona re bua ka creation of 2.5 million jobs over the next 5 years e leng hore sehloholong sa teng e tshwantse ebe batho ba batjha a se ntho e re etsang fela IEC hlalositse hore batho ba tlo kgetha ke 27 million 42% ya bona ke batho ba batjha jwale re a tlameha re beye tjhelete moo kgonahalang teng because batho ba batjha ke bokamoso ba South Africa. DA e memme batho ba dinaha tsa kantle ba kenelle mona ba tlo re thusa ho tsamaisa dikgetho e le ntho e ba etsang outside the democratic processes tse leng hore khale di etsahala na yene a South Africa ke ka mokgo ba sa tshepeng naha ya bona ka teng jwale e ngetsang hore ho ya ka wena le shebo ya ho ya mahlo ntateng balula ba lahlelwe ke tshepo jwale ka Afrika Borwa mang a hlalosa hore ba lahletswe ke tshepo ho ya ka lona ibang ene e le mokgatlo wa dipolitiki wa nnete o patriotic o ratang naha ya bona ba ne ba kebe ba tswela kantle ho di processes tse teng tsa IEC e khale e tsamaisa dikgetho South Africa ibe ka nako e re batla re bontsha hore ha re tshepe IEC e leng khale e re tsamaisetsa dikgetho dilemo tse ngata tsa ho feta ba ya ka ntle hobane ke moo ba ranwang teng kapa ke moo di masters tsa bona di leng teng Hariske ra kena ke batla fela re hlakise ntlha hore na ho ya ka lona le bona ba lahletswe tshepo ke ka lebaka la eng ha re boela re nke manga maikutlo a khatiswa di video mamedi mane ho WhatsApp re utlwa hore na bona ba re na potso ka ke lebisa ho ntate Mbalula mokgatlong wa ANC ne ke mmotsana o re tshepisang jole ka batjha ba South Africa ka taba ena ya hore di company tse ngata di hira ho fitlela ho 35 years mme ho bonahala e ka re ha ona nix e muso o etsang ka taba e ka mantso manga o fitla le mo 35 ha o sa hlella lenane la batho ba hirwa mona South Africa o le motjha ke tebo mokona ka mona ka Kroonstad ke a lebo Muifaka auslekwe ke pese le pese shay ke mo na ranti ba ka mona ka kimba mme Patricia Kopana ke sena ke mokgatlo wa bokae a ntse a tswa yona a utlwela hape o tswa le DA a ntse a bua ntho a ntse a bua yona yo jwale re mo believer yo re mo kgolo jo gona tseo a ntse a di bua na mo a ntse a tswa teng na di pheta e tse ntse a di bua tse le mona maleng teng na o tla di phedisa ka South Africa ke potso ya ka eo ho ANC ba tapele ba ANC go paulo botsa na corruption e teng ka ro ANC le ka ro masipala rona na le tloka le fedisa ka tsela e jwa le service delivery e ba le mohlomo ANC ha ba iphetisi na le tlotsa yo gore le phedisa tsena tsa ho fetsa corruption le service delivery e ba le mohlomo ke yona e etsang gore re se ke ga hlola re ba le tshepa ka ro mokgatlo wa ANC ke a le bo tumela auslahliwe le moifo le gae ke kopa o tsa ntateng Balula mo taba e ya go gawa phepelo ya motlakase ka nnete ba iqetane le mmuso o pusong wa ANC jwana ha ile re a le monana a kgothaletsa batho re tle ba voutele ANC re voutela jwang ANC ile re ka nnete ka hara yona entse re etelletswe pele ke yona ka rana mathata a ntse a tetebela ka rana ya bona Afrika Borwa ha o sheba motlakase o tsamatsatsi le letsatsi dikgwebo di ya kwala batho ba lahlelwa ke mesebetsi re tla ntlheng ya botlokotsebe hape bo ritsi mane ke mathata mane ne ka ofela ka rana haje botlokotsebe ba rona ba South Africa bo phahame a uslahliwa ha rona di resources dikolo tsa maponesa ha di yo tropong tsena tse nyane bo ritsi bo Frankfurt ke mathata go shota maponesa le bonthomma Bramford mane wana mme ke mathata jwale re ba voutela jwantse ba re etsa tja uslahliwa ai nna ga nnete ai ne ke ra ke ba suthe bo ntateng Balula ke ba fe ba bang chance mme wa ka re le buile go ha re wena mme Patricia Kopane ho tswa mogeng wa Action SA potso tsa go tswa ntate Ranthebe ya pele ke rata hore ho ntate mo ke tsamaileng teng ke sebeditse le hona mokgatlo ke tsamaile le o ke leng hona ke ntse ke sebetsa ntse ke ditsu di mannete ya pele re le mokgatlo wa Action SA tsa silena ke rona mokgatlo o le mong o ileng makgotleng a dinyeo mo re lwanelang setjhaba hore load shedding ha se ke ya ba teng dipetlele di police station le dikolong ho bontsha re a sebetsa mokgatlo ona wa Action SA mo president ona ke yena ya entseng hore ka hare ho Gauteng mehao eo e neng inkuwe ba iphilweng ke batho ba tswane ka ntle ba senang ditokomane a e fetola hore batho ba kgone mo ba dulang teng ho be le mo bana ba sekolo ba dulang teng ke seo Action SA se etsang engwe ke ntate Mashaba ka hare ho Gauteng mo a ileng a etsa hore batho ba hiruweng batho ba sebeletsang masipala ha se ke ba hirwa ka ditender hobane ke ho exploita batho
ke ena a tlileng ka ntho ya insourcing batho ba kolomakang di-security ba hiruwe ke mosebetsi wa mantla ke tse etswang ke Action SA mme re ntse re tswela pele ho di etsa le phano ya mosebetsi ntate Mashabana kwa e sebeditseng ke ena etseng hore phano ya mosebetsi e be teng ke ena tlileng ka skills audit ya batho ba ne ba bewe ke ANC ka botsotsi a ba tlosa tseo di be teng corruption e fedisitswe ke ntate Mashaba ka hare o Gauteng mo ileng a thea lekala le etsang hore le shebane le corruption e le hore le hona jwale re kena ka ru puso re tla etsa hore ho be le chapter 9 anti corruption unit e tla shebana le mefuta e fapaneng ya crime re bone hore batho bana ba bewa molato ke seo re se batlang seo yena ntate Mashaba ke eno ya yentseng hore ha ona jwale media rona e buleileng batho ba tswang ka ntle ba sa tleng ka ditokomane ba khutlele morao re ba tsamaye empa re batla ba kene ka molao ba hlomphele melao ya rona tsena tse ke di buang ke dintho tse etsahetseng tse entsweng ke mokgatlo wa ka re be hona mokgatlo o bontshang o fitela adverting me kopane ba me re fisa mabenkele re tlo tswela pele nakong ena yo re hlaselwang ke tshwaetso Dumelang, lebitso la ka ke Thabo, the bundle of joy, Mokone, sebedisa hao sa Riatella, afternoon drive, manda ho fihlela Labohlano, o renga bararo ho fihlela ho renga ya botshelela. Hola bafethu, nna ka lebitso ke Lebo Mawela, ha re kopane jwalo ho Riatella afternoon drive show, ho tloha ka hora ya boraro ho isa horeng ya botshelela baba. Mamedi ke nna la ke cheer party kaja ho Riatella the afternoon drive. Kopana le nna mono ka tsa dipapadi tla be go neletsa tsona hafung e nngwe le e nngwe ya hora. Go neletse tsona jwale go kopanya le ba o soka ba kopana le bona tshebeletsong ena le Lesedi FM. Riatella tsa dipapadi le la ke cheer party kaja. Lebitso la ka ke Thabo, the bundle of joy, Mokone, sebedisa hao sa Riatella, afternoon drive, manda ho fihlela Labohlano, o renga bararo ho fihlela ho renga ya botshelela. Hola bafethu, nna ka lebitso ke Lebo Mawela, ha re kopane jwalo ho Riatella afternoon drive show, ho tloha ka hora ya boraro ho isa horeng ya botshelela baba. Mamedi ke nna la ke cheer party kaja ho Riatella the afternoon drive. Kopana le nna mono ka tsa dipapadi tla be go neletsa tsona hafung e nngwe le e nngwe ya hora. Go neletse tsona jwale go kopanya le ba o soka ba kopana le bona tshebeletsong ena le Lesedi FM. Riatella tsa dipapadi le la ke cheer party kaja. e re bong mamedi metsotso re ya re lebile horeng e ya bosupa hopola hore re tlo tswela pele le ha nana ulena la Matshohlo mamedi le fihla pheletsong horeng ya bosupa o ka nna wa re thabella mane ho official Lesedi FM tla bentse re le live mo ho Facebook bakeng sa hore mohlomong le wena o ka lahlela mantswe a mabedi a mararo mono wa ntsha maikutlo re santsaneng rena le baetapele kokono ntate Mbalula re bele ke khutlele ho wena mohlomphi wa ka mme boholo ho ntsolla ka ngongore o ye kholo ntate Mantutle a rena e tla ba nako e kae le banyantsha phoko Leboha bamamedi ka dipotso tse ntse ba di hlahisa bakeng sa African National Congress ya pele ke qale ka ena ya batjha ba hore 35 years e ba kwalla ka ntle ha ne re teka tokomane ya rona mane Moses Mabita ntlha ena president o la ibe ka o tloloha hore re tlameha re shebe e ska fella ho 35 DPSA e sentshitse tlaleho le yona hore ntho ya batjha ba dulang ba shebane le yona le phephetso ya hore ha ba batla mesebetsi ba kopua experience e be ntho e leng hore ya bebofatswa ba khone if bana le di qualifications tse hlokahalang for mosebetsi ofe kapa ofeng ba be le bohona ba hore ba ka kena mosebetsing jwale ke dumela ho eo ya batjha hore ba ka fumana mosebetsi beyond 35 African National Congress e la itotobatsa ntlheno mme re emo dima yona ke boitlamo bo re bo etsang hore tlo sebetsa ka mokgwa o tlhokeho ya mesebetsi lena ya corruption re a utlwisisa re le African National Congress hore e tshwana le cancer e ya bolaya hoba inka
di-resources tse tshwanetse be di sebeletsa setjhaba se sokolang. a fela jwale ka mokgwa o busang le bona le sebetsa ka ho lekaneng ho netefatsa hore le a e fedisa jwale ka ha o hlalosa ntate Mbalula hore ke kankere. Ba bangata ba seng ba tshwere mme wa ka ba ntse ba tshwarwa ba ya makgotleng a dinyewe ba utswang tjhelete ya setjhaba. Ba bangata ba tshwarwa fela di se di phethetswe dinyewe. Re le African National Congress re na le mo constitution e hlalosang hore di-member tsa mokgatlo di tlameha di tshware ka tsela efeng le hore ha ba etsa mosebetsi wa mokgatlo ba ska ba kenya ka pokotong. Ha o etsa jwalo o tla shebana le makgotla dinyewe. E hlakile ha re tla ho wena Oscarabo ntate Mbalula o hlalositse ntlha hore mo le sebetsang kapa mo leng hore le busa teng ba ba santsaneng ba phela ka bofuma bona ba haisale. mme wa tseba nnete ko hore ha re so fihlele maemong e leng hore le rona re ka ba motlotlo a ka ona ha re sheba di-township tsa rona ke nnete fela nnete engwe ko hore 75% ya budget ya the city of Cape Town is spent in impoverished areas, so 75% ya teng ha e Camps Bay jwalo ka ha batla o qoqela ya yang langa ya nyanga ya Khayeli Champions Plain and matric e leng hore ba o sebedisa ke means so ha ile hore ka hara location e la langa for example hona le strata se leng hore sentse se le maemong a hantle fela ka hara Milch's Plain hona le di-pothole ho lokisa jwalo re bone hore o ntse lokisa taba ya metsi e leng hore e invested ka hara yona lefapha la human settlements ntse le sebetsa ka moo ntho e ke leng hore ke batla ho bua ho ntate ko hore ha rona budget ya rona ene ha ke bui maka hobane o ka tsamaya le Google le auditor general o tla confirm ha rona budget ya rona re kgona ho e sebedisa bontate Mbalula bana le sebete sa hore ba khutlise 650 million rand ka ofela ya human settlements batho ba ntse ba hloka matlo ka hara Free State bana le sebete sa hore le montse 4 ka ofela tse fitileng ebe ke 1 billion ka ofela ya ditjhelete tse leng hore di khutletse ba sa tsebe ka hara ANC hore na ba isebedise jwang ha o tsebe jwang o sebedisa 650 million hona le batho ba kana ka hara Free State ba sena matlo ba sena ditsa hoduma ha mo hape hona le tjhelete e kana ka di milione tse leng hore ke batla ho fa tsona nnete ke bokae tsa ditsela ka re ho province ya Free State tse leng hore ne di tlamehile hore ebe di sebediseditswe hore di lokise di-pothole le etsa bonnete ba hore maintenance ya ditsela ke 58 million o swaka maintenance wa ditsela ka ofela ra tseba hore ha o mang kapa mang kore hore na o taso kapa mokganni wa koloi wa tseba hore ditsela ka hara Free State di bodile fela ka hare ho lefapha la roads and transport 58 million ka ofela ba ikgutlisitse ba reng ho treasury ba re ha ba tsebe ba itseng ka yona rona ra tseba re etsang ka tjhelete le buile hola ha re tle ho wena ntate Makwa mme ho tswa mogeng o hlalositse ile hore mme Kopane a rena ke eng se leng hore le tla se etsa empa ka hare ho province ya Free State bothata bo bokana ba di project tse leng hore sa le di sala di sa qetwa di entswe ke moetapele wa lona monghadi Makgashu. No ke a leboha mme le ba mamedi ba hae mme ha re mono tlo defenda ntate Makgashu le mona re tlile mona tlo rekisa mokgatlo wa act mme ntate Makgashu le ke moetapele hoduma ile moetapele ke moetapele at least di doctor mona di doctor tse tsatsing le nana mokgatlo busang o sokang o di hira ke bua ka hore ntate Makgashu le today re a mo tseba re tseba operation Hlasela re tseba menyabiko tsa ntate Makgashu le ka hara Free State now re mtho re tlo re batla mona na rona re le act ke o re fela re batla ho mona e le mo president wa Afrika Borwa re batla ho mo bona a tswellisana se ana nga se etsa ka hara Free State a se tswellisa pele ka hara naha now ntho re tlo bua ka ona fela ke tlo khutlela mokgatlong ona wa DA ya hona le thole ke leng la ya etsa e sebeledise motho wa motsho ha o sale a ba teng pusong ya DA le ha se dutse e kgethuwe ke batho ba batsho ya ba ntse sa ba sebeletse e sebetsa only in Cape Town. Now re tla tabenya re tla khutlela ho wena ntate Makwa ke la ka tsa hore ke tla ke fe ntate ho tswa ho mogeng wa Akoma a hlalosela hlakore le ditaba hobane o ntlha engwe ke ngongore o yena ya hore eka dikereke ka rona Afrika Borwa le ntlha ya hore be re boemong bo re leng ho bona e ka re se re lahlile bo modimo mme wa tseba puso ya rona e re bolaile e re tlisitse mo re leng teng ka baka la hore puso ya rona ka mokgwa entse ka teng e lahle kereke ha ila ntle bo Kriste bo ya bola ke puso intentionally so 86% or 85% ya South Africans ba profess about Christianity ba re ke ba Kriste. Now if una le population e kalo first thing you need to know ha eba ne ba ke ba Kriste batho bana ba tlo hloka sebaka sa worship. That's the first thing we start with. If una le 85% population e ke ba Kriste 100% but when I worship, I can tell you right now,
you can go to Bluefoot in Mangaung, whole of Mangaung. I even only get a title deed if we give vote. ANC government, I fit get a title deed, I fit get it. Next, every church I want to location. It will let it fail. I ask fool. So ANC, Ebola, the Kereke, oh, how failure the Bolaya. And then Taba Yetan, Bas Sebedisa Baruti, or Rebaba Bitaba to Bafa Dijo, Kanakat elections. Ebanabara years again, yeah, fell at Tabina Baruta, Shapuela by Bona Tabino, I handle, he will need. Arlawila holo moshompe waka mbekopane ka lehlakore le leng hape le hlalositse hore madibuana Afrika Borwa ke phephetso e kgolo mme ho lokela ba le taolo bakeng sa seo. mo ileng hore batho ba kena fela ke trata ba itabotse le thepa e kena fela re buile le batho ba tsamaisang madibulo batho bana ba re mme Patricia ya pele ha rena disebele ha rena disebetsang lekana ibile le seponesa ha seyo mona ha hona le masole mona ha rena le disebediso tse reng le ha traka e kena mona go ke petrol hona le technology re ka kenyang tore bona ke eng ka mo batho ba rekiswa ka hare hona ya rona ba tswa ba rekiswa matswantla ba reka di thethefatsi ke ntho e leng hore e bohloko e senya malapa e senya setjhaba ha rena bana le bokamoso ke bohloko bane le government ya rona ha e etse ho bona hore na e etsang ka bana ba sebisang di thethefatsi mme rona relation SA re ha re tlo shebana le bana ba ileng hore ba sebisa di thethefatsi re bona hore ba thuswe empa bana ba ileng di drug cartel se etswang hore puso yona ANC e ba fa matla re tla bona hore re bolayana kapa re sebetsa le batho bao ho be le special court tse le hore ba tla khutsetswa naheng ya bona re labuile mme kopane mamedi ra e kwala mona tshebeletsong ya Lesedi ho Matshohlo mohlophisi ya ka sehlong le morapedi Sekwane athe ba hlaise ba rapeo mokwena le ka moelo tshotetsi le ba re laoletseng khaso mphomodibedi ba lepantsi jo bona tikondla siamala kumo le nna lahlwe matsoso re tsamaya le ka mohelo mbele re labuila go lempa he hopola hore re santsana re le live fihlela metsotso mashomararu ka morao ho hora ya bosupa mane ho official Lesedi FM hopola hore mamedi nana o lena la Matshohlo o no le tlisetswa ke SABC News re ikemetse ha re kgethe nku ka pere hantle o mahlora ke bosupa ena tshebeletso ke Lesedi FM ho SABC le tsena ditaba tsa hora bosupa o di ballwa ke tsetsi mohwalate ke batlang tatang ke tela ha re fetele mogeng wa economic freedom fighters ntate Msimanga ka lehlakore le leng hape ngongoro ye kgolo ke e leng hore ke a thuto ka ro mogaba EFF mo le hlalosang hore e ka mmuso ha o etse ho lekaneng bakeng sa ho netefatsa hore batjha ka rona Afrika Borwa ba fihlella tsohle tseo ba ileng ba ditshepiswa ntate Msimanga ntso le teng ntse ke le teng wa nkutlwa mme ke utlwa hantle mohlomphehi wa ka o ka tsela pele ho batla ho le jwalo ntho e tlamile etsuwe thuto tlamile e be ya mahala hore batjha ba kgone ho kena thutong ka bongata ba bona mme batjha ba entswe jwalo tlamile ape ba ria wa duwe for ho bonahala ba ithuta ka sere o tswa o na le degree bo ntse o khutla o tlo tshwana le motho le re ngolo folla 350 le re le ena rute tlamme re tse bonnete ba re thuto ya rona re batla re matlafatsa re tse bonnete ba hore ha ba ntse ba graduate jwalo tšhelete ne beteng ka hodimo so ra te kgone encourage batho ba kgone ho ithuta mare re hona jwale thuto tlamile be ya mahala batho ba pujwana di mahetleng be le reng ba jwang ba kgone ho thola thuto ka ofele se ntwe ena ya hore bana ba rutuwe ka loan ba rutuwe ka sekoloto impona ntho nka batla ho isa ntate Mbalula o tshwana hantle le motho e leng hore
ke moetsa dibe Afrikanyang bazalwane ka Bible hobane ha re bua tje mona masipaleng wa Mangaung Metro ntate Mbalula o hlaella manyofonyofong a batho ba hiruweng e le di ghost worker ke mongwe wa di ghost worker ona mo ntho nngwe ke batlang ho bua ka yona ke ena ya ntate Dukwana o thongwetelletse campaign ho lwantshana le corruption of which is not true. Dukwana le ntho tsena tse di etsa la re tse mhlala fela ka 600 million ne khutletse morao e khutlela morao ke mangene le MEC ka nako ke ntate Mkolisi Dukwana hona le consequence management nix intho etsalang di masipaleng kaofela so ha re ya hape ntate Ramaphosa o thotswe ka tšhelete ka tlung ya hae di soufeng le ka tlasa matras ho etseng ka o motho so the least they should say the least aba bua ka corruption because bona ba na le anything tlamele ba ibua ha o tloa ntho tsena tsa corruption mara ke lokise ntho nngwe ne bua ke mme Patricia Kopana DA ha ena mo ibuang ka insource moetapele wa bona na etelletse pele DA part ya hore re vote le bona ne re itse ba insource di general dinto di security guards le di cleaners that's how if itleng ka teng ba qetetse ba insource DA tsa molo sheba policy tsa teng mohlomong ba di sheba hantle ha ona mo ibuang ka insourcing ke EFF e buang ka issue ya insourcing ke rona fela ba buang ka issues tsa insource so ntho tse ngata re thuto ha ibe ya mahala mme e mong le e mong ana le bokgoni ba o ithuta a gone o kena a ithute re level e field hobane ba nang le tšhelete ba tla university tsa mabono ba qetelletse ba le bete go feta ba ba a lucenta ba thuto re le buile ntate Msimanga ntate Mbalula ntate Msimanga ro ghost work o ye mongwe ba hlaelang lenaneng lena la di ghost workers ka ro Mangaung Metro e bile ke ntlha e o etse bang hantle mohlomphe ke qala ho bona ghost worker e phela mme wa ka fela re a tseba hore o ntso ka batlang lenaneng empa o se mongwe ba sebetsa ke kopa ke hlalose ka mogwa kona ntate Msimang o tlamea ebe o a tseba hore masipala wa Mangaung matsatsing a mmalwa a feta o ntshitse phatlalatso ya hore o entse diphuputso mme diphuputsong tseo hona le palo e itseng ya batho ba ka netefatsang hore gale ba lefuwa masipaleng ba bang ba tronkong ba bang ba di provinces tse ding ebile ha ba tsebe le hore hona le masipala o bitswang Mangaung hane ke le Mangaung mo le bene ke sebetsa le bona re ile ra hirwa ka mogwa o ileng hore o ntse o tshwana hantle le ka mogwa o ileng hore batho ba ileng in the political office ba ne ba hirwa ka teng ene se only batho ba African National Congress kapa nna fela ba di political parties kaofela tsa masipaleng mo as a result ne ke fumana salary man jwale masipala o fa jwang salary when there is no employer employee relationship committee ene e romeletswe mo ke national ile ya etsa phuputso ka hore motho ka mong ka nako eo o le a bitswa hore e tla le ID ya hao ba o shebe ba shebe payroll ya masipala hore na ebe wa hlaela so ntho tseo di letsa etswa ya bo ghost worker ba ka nako eo ene le karolo ya dipolitiki tsa Mangaung mona na but ho le molaong gore di ghost worker tsa maneti di thola etse ha jwale e hlakile ntate Mbalula Oscar Rabo ntate Makwa a re ihlile ka ke mathata na ga isa le ka ro moga wa Democratic Alliance ha o la ka mo etapelo wa motho a motsho a ba etsa mohlala ka ntate Mashaba mo ho le ena mme Patricia Dilele a re le ena mme Patricia Kopane a re tse ding tsa dintlha ka ba a manga mabaka mo ntshitse ya sa bona ka mogatlo o so fetile papisong le seo yena ne nga le sona kapa a tseba ile bona mme wa ka nnete ke ena wa bona batho ha ditheme tsa bona di office di fela e le hore ba sa o kamela ba tshaba hore ba butswe ke po tse ding bana se po engwe le ngwe ka dulang le po tse ding ba batho ba bang ba luza di congress ba bang ditheme di a feta ha ba khutle nnete ko hore ho bile le batho be leng hore ba tsamaile ka hare ho DA ba ya ba lo thea mega emeng fela boholo ba batho be leng hore ke diketa pele ka hare ho parlamente ha mmoho le di legislative le di councillors sa ba batho ba batho including myself ntse re le teng and how nka ratio ya batho be leng hore ntse ba le teng in comparison to ba tsamaileng it's a great deal and
batho ba eleng hore ba tsamaile le bona ba banyenyana haholo na le batho ba eleng hore ba ntse ba tsamaya mekgatlo fela ho ya ka bona wa tsebana ba tsamaiswa keng so nnete ke ena. So I've always maintained this and I'll be bold enough to say it. Ha ebe hona le e mong kapo e mong wa batho ba eleng hore ba tsamaile ba eleng hore ba kgona ho supa motho a le mong wa bona ha hore DA ina le bothata hobane the DA is racist kapo eng ntshupentsha le khwa le iwane lo leng hore o re le racist o botla o tlo go hlalosetsa tabena hantle because bothata ba rona go re the same way re reng ka ANC ha re batlo hore re batho ba corrupt mara re sa ba tsebe ke bomang the same principle must apply for the DA and ha holo hobane o ka se re o leader DA dilemo kaofela o le motho a motho ha mmoho le makgo o ntse a babatsa DA hore the Democratic Alliance is the most diverse political party ka hara unaha le hore we are a non-racial party le hore re sebelletsa setjhaba ka nepo ebe the minute o so kgathetseng wena ka nnete ebe mashano no ntse utaba tsona ntse di bua kaofela o resele mashano ebile mashano kana komang fela ntwe ke batlang ho ihlalosa o swa ka skisi ka o phethela fela go hore re ntse re le teng batho ba Democratic Alliance beleng hore re ntse re ikemiseditse ho lwanela setjhaba se setso ke ka ho le budget ya City of Cape Town 75% ya teng e sa in Camps Bay fela ya makeisheneng e hlakile o ska ra borele buile re na le mamedi mohaleng ebile ke mane ho Zoom ke ntate Mako Maseko o santsa le teng mohaleng ka mara ho mona re tla le ba mane ho di WhatsApp voice notes a ke le boya o slashwe a ba ke utlwahala ka rona ka mo wa tseba nna taba ga ke ena fela o slashwe hore ba eta pele ba mmuso wa rona o retilwe wa ANC kina na mahloko o sla ke la ko ba tshwarela ke re ke kopa o ke bule tabena wa eta ba mokgatlo o busang wa ANC hore nna ke bona ile batho ba hloka ditlhong ba bane hantle ne ba tsamaya ba tle ho rona jwale hana jwale tjena ba tlo kopa tshwarelo hore re ile ga le tshepisa dintho dikgethong tse fitileng ha ga di fihlella ka jeno re ntse re le tshepisa hape ntate Maseko ke utlwahala hore ba accept hore ba hlulehile lekgetlo la pele mme mohlomong tloana jwale ba ka bua ntho mo utlwana ke le ba great Kgotso sebudise moe nna ne ke botsa ntate Mbalula hore 30 years ka fela ntse ba create mesebetsi ka di 29 tseo ha re vouta ba tla sa ba re file mesebetsi e mekae na ke yona potso ya ka eo ntate mme dumela mmela hlwe ke ntate Moeketsane ke botsa fela hore ntate Makwa mono jwalo ka ha ile wa mokgatlo wa act ba ikemiseditse ho fihlella eng dilemong tsena tse tlang haholo ha o tluwa thutong ya boemo bo phameng le o faneng ka mesebetsi ke be ke tla ho ntate Mbalula le mme wa DA ke batla go fela mekgatlo ye meng kaofela le utlwisitswe bohloko gore dintho tse ntate Magashule a di entseng ona sebeletsa setjhaba e seng batho ba itseng fela ba mmalwa mme tjhelete e ne bonahala hore na e entseng ha ile setjhabeng hobane ditshebeletso tsa hae ne le tse bonahalang ke tle hape ho ntate Mbalula ka hore lona le sebedisa tjhelete ka mehla haholo le mon tsena tse tsheletseng ha hona le a re diphile le ngwe le haile di-promise ne di kena nako e nyane le kgolo ho kena di-promise mara hana mohlang ho qalellang action no dikgetho di setse ka dibekenyana fela kona le buang ka action tse kgolo tse tshabehang le tlo kgona jwang nakong e kananyana le hlotswe dilemo tse fetang tse tsheletseng tse fitileng ho sa itseha le letho ba DA bona Western Cape mane ba sebeletsa ba ka toropong fela ba basweu ba mmala o hlakileng bana ba makeisheneng ditshebeletso tse mme a buang ka tsona moo ha diyo ka ra Cape Town makeisheneng a batho ba batsho kgethollo e dutse ka ga o bona mara ba e buella DA ena jwale ke batla hore viva act viva le kae ausma slahliwe nna ne ke re ntate Mbalula ha ke ba bulele mesebetsi ska ha ba bua ba ske ba bua fela hore na dintho di tlo etsahala empa pele mane be di sa etsahala ha ke ba phethise ntho tsa ba di bua ba slahliwe ha re qala ka wena ntate Maka ho tena le tla thea mesebetsi e mekae lona le act e bang le ka kgetho
no ke ga leboa mme re na le tšhelete ya di 350 e kenang kwano e kenywa ke mokgatlo o busang if o ka kopanya tšhelete eo kaofela yona mme ke dibilione tse tshabeileng mme we feel rona re le act hore if tšhelete eo ya di 350 ka kopantshwa go ka creatiwa mesebetsi kwano Freistata le Afrika Borwa kaofela ka tšhelete eno ya di 350 gore batho ba tle ba gole tšhelete e tla kgonang gore e reke ka 350 ha o kgone ho reka even le di basic needs. Now ya bobedi a entate e butsitseng ke hore na re ka etsa eng re tlo etsa eng ka dikolo re tlo re hona le bana ba na le di challenges tsa ho ithuta jalo ka bana ba bang re kopa ha re kena mona re tlo kopa boetapele ba rona hore bana bao ha ba create le di technical schools jalo ka gale kana kontsane tsa segale tsa ba basweu bana ba mofuta o jwalo ha se hore bana bano ha ba tsebo bala ba mpa fela bana le beria ntwe re bitsang beria ka Sesotho jwale ya mpalela. Now ngwana na le beria ha o mo fa motšhini wa le planka o gona o etsa raka. Now ke ntwe tsa tshwantseng di change re university ha e be mahala hore bana ba tsebe ho ruteya kaofela. Basic education is important e molemo haholo baneng mme re tlo re ha e etswe hantle e kofolelwa hantle e sebetswe hantle ke a leboha a re lebohile haholo ha re tle mogeng wa Akhum moruti lebe momamedi yana a qeta ho letsa kwano a reka lena le mona haholo ka tshebetso ya ntate ya ileng hore ntate Magashule o ile a etsa ha santsane le moetapele ke ka ho e ka ngo fumana ditsheolo tsena tsa hae sa ke potso e leng hore ile ama kaofela ha re utlwe lona jole ka mogga wa Akhum. No o fapana le megatlo mengata Akhum a se breakaway party a se mogatlo o theweng go bana go utlwile botlhoko Akhum e thewe ka baka la maemo ana re susumetsa go beteng ka 2021 kana go ya COVID. Now re la ka hlokomela kereke ya persecute and then ka mora hlokomela mmuso ka mogone sebetsa ka teng o no hatela ditokelo tsa maAfrika Borwa ka bongata jwale a rathewa o ba opposition ya ntate Magashule ebile a re mo regadare a ila ntantle gore ona re nana ntate Magashule tshwantse ba re thaile gale di politics because o fuwe monyetla and then o sebetsa yena a re mo consider le mo consider ka batho ba teng ka rona. So Akhum ha ina taba le ntate Magashule a re mo nkele hlong hakalo ha re leboa holo mme kopane ho bua ka mona o le nang le wona re ke tlwele taba ya mona ke batla ke bue ka ntwana ya gore na re tsamaetseng DA a kwa tumetse maike wa hao ke batla go bua ka ntla gore na go bane re tsamaile DA karabo o kentswe ke nna dipolotiking karabo kwena ke yentseng gore o be teng listing ya DA ya batho ba neng ba sa o batle Democratic Alliance ha e rate batho ba batso le gona jwale ha o sheba list e tswileng ya bonahala gore ntwa e neng ke ilwanela batho ba batso ya hlakile gore ha keyo ke rata gore ho wena ska kena ntho o sa etsebeng sebetsa mosebetsi wa ha be batla o fa ona ha ba neng o tla khutla o ba moetapele wa hao o jwetsa batho kaofela ha ba tlo khutlele le parlamenteng ke se wa se batlang seo mokgatlo wa DA o sebedisa batho ba batso ba etsa di campaign ke batho ba batso fela ba etsa di campaign tsa silena ke makala sentateno le khwa dutsi mono ya tlo dula mona o shebela ha o sebetsa ka relocation ha bayo ba dutsi ka di economy ha o tloa di listing tsena tse batho ba santseng ba e parlamenteng ke bona fela sheka le list ya bona e leng teng e re ke bue ka Cape Town mohlomong ga o so e bone hantle Cape Town chelete ha e sebeletse batho ba batho ka ro Cape Town Democratic Alliance ba bua ka clean audit o tshwantse o e bapise hore na chelete ena e tlisa diphetogo jwang maphelong a batho ha e tlise aba bone ba shebile clean audit ha ba shebane le ho fana ka disebeletso ka hare ho matlo wa batho tsa mo sheba ka hare ho kaili ja hore na ho jwang tsa mo sheba ka re di drones batho ba i-connectetse mehala fela ha hona letho le etsahalang e re ke bue ka hore re le mokgatlo wa dipolotiki yemeng re rate ho bona mokgatlo wa act o kena ha re kgahlone le mokgatlo wa act empa ne se re sa se batleng re batla pele batho ba nna le ketapele ya nnete e sebeletsang setjhaba o go ntjotse gona ke tlo tshepa mokgatlo wa act jwang taxi renke ke ena ba haiba ba Bloemfontein ho ine e startile le 2 million hona jwale ho ya ka committee ya parliament it's about 4 billion e ka chelete eo ya mane Paris chelete ke ya letswilene ha ya Paris ene ha tronko ha iso feletsa tsileng
e tla mona back road 100 million e sebeditswe ho filo 48 million ho boradikontraka ba tsamaileng ba sa qetang police station mara ba fiwe tjhelete jwale bobodu re batla hore botlosa action se ye re tlo etsa hore batla batho ba be le tjhelete re batla hore ba ba le opportunity fund mo e leng hore tjhelete batho ba dikgwebo tse kgolo ba tla contribute 5% e leng hore 5 mo tjheleteng eo e tlo etsa 5.5 billion ka selemo tjheleteng eo 10 million e tla iswa tertiary education bana ba sa kgoneng ho kenya dikolo 30% e tla supporta small business ba tsebe ho etsa tjhelete e bete re buila holo mme kopane ntate Mbalula ha re boela re khutlele ho wena ntlha e bile le ngongoro ye khole ke ya tjhelete na ituleng e khutlela treasury ha ile hantle bothata ke ANC felletse ke maqheka ANC ya fella ke maqheka mme ntwe Patricia e buang ke ya mang a mathata e leng a re ha re kopa a re kena re le boetapele bo botjha e re ileng ra kopana le ona e ntse re sebetsana le ona hona jwale fela hobaneng tjhelete e lokela ho ikhutle empa mathata ile ya re wela ka dikoting ka di-pothole ho sena le di-RDP tse aelwang baahi ba lo ipeya mane sebakeng sa Lorry Park yona a se nnete feletseng ya hore ho ntse ho na le dipotolo ke hlalositse hore mona Freestyle ntate Mbalula no ke batla hore ha se nnete e felletseng ke hlalositse hane ke qala mona hore tjhelete e kana ka 1.6 billion for road maintenance road construction ditsela tse ngata tse ntse di lokiswa di launchwa all over the Free State di launchwa di community di fana ka mesebetsi ke tjhelete ntho ntse sebetsa mo ho etswa mesebetsi bala ke tsebe ha o thwe una le tjhelete e khutlileng fela e re dumellane ka ntlha e lengwe kapa o hanane le nna ke nnete tjhelete e khutiseditswe treasury kapa tjhe ntate Mbalula hona le tjhelete e khutlileng ke tseba tjhelete e spenduweng entse e spendwa fela ho ka bua batho ba bangata ga kana ke na le ditokomane nka molatela tsona ke na le lengolo le ngoletsweng MEC wa mona provinceng nka o romella lengolo nka le tlisa SABC no WhatsApp o bontshang hore treasury le yona ya lwana hona o bane le sa tsebo sebedisa bahlomphile ka re saletswe ke metsotso e 10 e be re ya ekwala ke tlo qala ka wena ntate wa act metsotso e 2 e be re ya ekwala re utlwa hore na ha ile hantle le tlo etsetsa ma Afrika borwa eng bang le kgetho ka metsotso e 2 mohlomphi wa ka no ke a leboa mme ntho re tlo etsang ke ntho nentse ntate Magashule ntseng a etsa re tlo tswellisa pelo education that's point number 1 point number 2 service delivery if you check aramangahung no jwale tjenana service delivery ha e ntle ho hang ha ona metsi ha ona letho number 3 re tlo tswella pele hore re leke ho bula di mine tse ntjha la ho gatekeep di mining re tlo tswella pele ho leka ho bula di gates ho bula di mine tse ntjha reason being di mine di create mesebetsi for batho industrialization ntho hore re rafe rona re le Afrika borwa re romelle raw material mose ebe reng e tla iqetuwe empa e rafuwe ke rona ke re nna am against it as an act ke re poverty re magahlano le poverty mme re if once re kala re iketsetsa dintho mona na South Africa ka borona re rafe ha re qeta re tse the end product then re tlo khona hore re fedise poverty now re bua ka economic exclusion ma Afrika borwa mangata haholo a ntshitswe ka hara economy ya Afrika borwa haholo batho ba batsho ha re yo ka ra di mine like for instance di bakeng tse ngata ha o kopa simple permit ya ho rafa ha o ithole wa isokola permit ya ho rafa kana go tseno ke rona re busang ke rona re laolang re le batho ba batsho re la buile ntate Makwametso tswa e medi fedile ha re tle ho wena Oscarabo le mokga wa Democratic Alliance ke kopa ho feta mona pele fela o swaka ke sitwa ho utlwisisa hore ha ebe mokga wa Democratic Alliance o hloile Afrika borwa o hloile batho ba batsho o sa tsotelle Afrika borwa na action SA e khona jwang ho etsa multi party pact ho etsa multi party charter e dumellana le Democratic Alliance hore tlo kena ka hara puso le yona ho etsa bonnete ba hore re sebeletsa setjhaba ho baka hore hona le boikaketsi bo eleng hore boteng nnete ha ya fella hobane nna neng ke be ka tswala ka tsatsi le leng ke tseba hore Democratic Alliance ha e batla setjhaba se setso ebe ke re ke lo sebetsa le yona hore ke tsebe ho fana ka
bophelo bo botle le setjhaba. Re le Mokgwa wa Democratic Alliance ke ne ke buile ka taba tse ding. Re batla ho etsa bonnete ba hore mang le mang o kgona hore a be le mosebetsi malapeng, re kgone hore re behe papa hodima tafole, re tle re tsebe ho isa bana ba rona dikolong, re tle re tsebe ho etsa bonnete ba hore re phela maphelo e leng hore ana le seriti sa rona le bokamoso ba bana ba rona hosane. Re batla ho etsa bonnete ba hore bobodu le banyofonyofo ba bontate Mbalula ba itatolang hona tjena le bahana la ile moya wa Paseka ba ntse ba itatola ba bolella setjhaba leshano. Re batla ho etsa nnete ba hore batho ba kaofela ba tloa tulong tseo tsa bona hobane ha ba di hlomphe, ha ba itlhomphe, ha ba hlomphe setjhaba. Re hloka ketapele e leng hore e tseba ho sebedisa tjhelete jwalo ka ha e bontshitse hore sebedisa tjhelete jwang ho etsa bonnete ba hore batho ba pholoswa ka hare ho maemo ana. Ha ke iphethela hobane ha ona monyetla o mong hape ke re ho bohle be leng hore ba shebelletse Maafrika Borwa ha re tsa bonnete ba hore ka di 29 tsa May ra tsamayang kaofela re lo pholosa Afrika Borwa, re kgathetse ke mokgelong hore ha o re sebeletse ha o tsotelle le rona, mme ebile ke kopa hore kaofela re be le Paseka e monate, re bolokeheng, morena re hlonolofatseng bohle. A re lebohile haholo. Ha re mme Patricia Kopane ho tswa mokgeng wa Action SA hore na ke hobane Maafrika Borwa ba lokela hore ba le kgethe. Re le mokgatlo wa Action SA re kgathetsehile haholo hore naha ya rona ha e sa hlola e re sebeletsa. Jwale re batla ho kgotlisa seriti sa naha ya rona, mme re batla ho bona moruo o hola, lefapha la bophelo bo botle le ntlafala, le thuto e ba thuto e nang le boleng. Ke qetella ka mme Karabo, ke rata hore ho wena ntho ya multi-party charter e entse hore mekgatlo re itlame hore ha re tlo sebetsa le ANC, ene ho ha ho bolele hore ha le etsa ntho tse mpe re tlamehile re thole. Seano se re sentseng ke hore ha le etsa tse mpe re tla bua, ke ka hona ke buang ka tse etsahalang ka DA. Batho kaofela ba etse ba DA hore na e sebetsa batho ba baso jwang, ha se nna ke qalang ho bua ka yona. Empa ka di 29 batho ha ba lo voutela Action SA hobane o hlakile hore ke rona re tla bonang hore meedi ya rona ya kwalwa, mme re kgona ho etsa hore batsetedi ba ditjhelete batle. Re batla hore batho ba fuwe lefatshe, haholoholo ba boratemo ba ntseng ba etla hobane ha ba sena lefatshe ba tla etsa eng. Re batla le bone boratemo ba seng ba tsweletse pele, haebe bone ba tataisang bana ke seo re batlang hore se be teng. Tjhelete ya setjhaba e sebeletse setjhaba, ke seo re batlang hore se etsahale ka hare ho naha ya South Africa. Mme re ka di 29 ska kgathala, skela re le lo phanisha ANC ebe ha le lo vouta, emang ka maoto le tle le lo voutela Action SA hobane ho bontshitse hore re mokgatlo o wa botshelela ka hare ho naha o holang. Ka 2021 re bile mokgatlo wa botshelela o bontshang hore re hlotse le mekgatlo ena ye meholo, ra ba mokgatlo o moholo le rona ka hare ho naha ya rona. Jwale Action SA ha se mokgatlo o monyane, ke mokgatlo o moholo. Re lebohile mme Ho lebohile nna. Moruti Leve ho tswa mokgeng wa Khumo. Mme e re ke bua fela paleng ena e batla e bohlokonyana pele ke pale ya ha o tsebe na le metsotso ha ke le Cape Town selemo se seng ke feta N2 ke tloa Khayelitsha ke ya toropong ke fumana o ne o fotse batho ka ntle o motse ke ipotsa ho etsalang ke bone ntho ka makgetlo-kgetlo ke bone etsala ha ke botsisisa ho etsalang ho batho ba ithuma o seng ka 4 o etsa pele letsatsi le tshaba ba qetile bo bona bana di toilet ke mo die busang teng mara e re ke tlise taba kena ma South Africa mekgatlo ena ka ofela go banka yona ha le bone makeisheneng a lona until nako ya difoto ke rona ntse re location mona re solvana le di problems tsa lona. And then ntho ya bobedi ke hore ba bang ba nka lefatshe mona ba hloma mekhukhu hohle mona, mme ha ba hopolele batho ba batjha batho ba batjha bana dibaka tsa dipapadi mo ba bapallang teng ha o ka ya Ward 17 mona Bloemfontein Ward 17 ina le 22,000 batho ba dulang ka ro yona, and ina le field day 1 e official mo bana ba ka bapallang bolo teng ka mantsang o bolela gona ANC le batho bohle ba ntse ba hloma batho mekhukhu mona ha ba hopolele go batho ba batjha ba santse ba dibaka tsa boithapollo ka mantsang batho bana ha ntse ba re batho ba batjha bana hana ka batho ba batjha ba bonnete if le ba voutela hape le tsebe go lentsheng. Re le buile haholo ntate Mbalula o tswa mokgeng wa ANC. Re ke leboe sebaka le monyetla ka metsotso ya hao e mmedi le ba mamedi bohle ba ileng ba bua le rona ka jeno. Re le African National Congress re so hane le ka letsatsi le leng hore dilemong tsena tse 30 re entse ho le hoholo, mme hona le tse ngata tse tshwantse di etswe ke African National Congress fela e leng ya leka ka matla o ka khutlisa seriti sa batho ba Afrika Borwa ka ba aela matlo dikolo di hospitala
le o ka lokisa maemo a bophelo a batho ba rona ka kakaretso. Re eme he re tsepame hodima dintlha tse ke di manolotseng mona ka jeno hore ke lenane la rona le re tlo tsamaya ka lona, mme re re batho ba rona ka di 29 tsa May ha ba tswe ka bongata ba bona ho sireletsa demokrasi ya bona, hobane sentse re bona hore ba bang ba batla ho irekisa, ba batla ho irekisetsa mafatshe a kantle. Ke a leboha. A re lebohile haholo. Ha re phethele ka monghadi Bosanko Msimanga ho tswa mokgeng wa EFF. Ntate Msimanga, ke hobaneng baahi ba tla lokela ho le kgetha ka di 29 tsa May? Ntate Msimanga? Me re ke ka ro ke me re na le plan ya ho qeta load shedding ka ro Africa Borwa o nkutlwa me. Mohlomphehi wa ka ke a utlwa la ho le lefifing load shedding fela o ka tswela pele. Se batlana ke so di organize ke tsona ntho tsena tsa di load shedding tse. Jwale ke ne ke re fela re na le plan ya ho qeta load shedding mane Germany ha Russia ntse lwana le Turkey. O la nkua sekepe se long hore se ke power station ka bo sona se se lo thusa mane se fuwa ke Turkey fa Germany. So re tlo ipiletsa di re thole dikepe tsena tsa mofuto jwale tsa di power station o tswa Russia o tswa Turkey le yona China di tle di tlo plaka griding ya mona re kgone maintainer substation di power station tsena tsa rona tsena re kgone re start di la ka load shedding me re sebedise le mashalana rona ho etsa bonnete ba hore at ultimate end re qeta load shedding mpa ntho ba tla go khutlela ka ho yona ka motsotso o mokhutswane batho ba rona ba se ke ba tshepa batho ba tshwana le bontate Mbalule wa go stweka hona jwale ha e bontso mo mametse habo o qeta o bua hore ha tsedi hona le 600 million e khutletse morao ho tswa ho housing e leng hore e entswe ke premier hae ke chairperson ya province tšhelete qeta e khutlela morao ka tlasa mahlo a hae. So ha motho a hlola ho accept reality ya mofuto jwalo o ska ba leka wa mofa power wa bontsha hore a se motho e leng hore o na le ketso ya tshwana. Mme re batla go bua ka yona re batla go khutlisa Makhufe re batla go khutlisa Bloemfontein Celtics re batla go khutlisa Free State Stars ke ntho tse re ikgantshang ka tsona tse tlamehile di khutlele ka hare ho Freistata e nngwe re buang ka yona re re mesebetsi ya moshwelella ha se di EPWP EFF e bua ka ho etsa mesebetsi ya moshwelella e leng hore ha re bua ka yona re tlo sebedisa ntho tse le hore re sebedisa matlong a rona on daily basis ntho tsa go tshwana le divaslapa ntho tsa go tshwana le divascom ntho tsa go tshwana le dijo tse re di jang ka on daily basis tsa go tshwana le bo dikgoho jwalo jwalo re lebohile ntate Msimang ke ka ra create mesebetsi ya moshwelella re lebohile haholo mohlomphehi wa ka metsotso ya hao e mebedi e fedile mme re lebohile haholo ke ntate Bosanko Msimang o na emetse mokga wa EFF mamedi ke ka mokgo re kwalang ka teng he ka jeno mona ho official Lesedi FM a hopola hore mokga wa ANC o no emetse ke monghadi Jabu Mbalula. Ntate Mbalula re lebohile haholo ka nako ya ho mohlomphehi a theka mokgeng wa akhomo re ne re na le moruti Xolisane Leve moruti lwana re lebohile haholo hle a buile wa buisana le rona mokga wa Democratic Alliance ona o no emetswe ke Oskarabo Gagao Oskarabo re lebohile haholo hle ngwane sa o bile le rona ka jeno Ke a leboha re lebohile haholo mokga wa act mamedi wona o no emetswe ke monghadi Lelala Makwa mohlomphehi le wena re o hlomphile mohlomphehi wa ka ntate athe mokga wa action SA wona o no emetswe ke Patricia Kopane mme Kopane le wena re lebohile haholo mamedi ke ha re kwala mona ho official Lesedi FM le wena re lebohile haholo ha o re ka dimmetsebe mmoho le o thea maikutlo kapa ho arolana maikutlo le rona ka marangrang ka setana le ka megala o fitlela nakong e tlang e tshogotso. taba tse matlang di utlwa taba tseo bopang taba tseo metsotso e meng le meng e supileng go na le ntho re o fang yona go makgulong a matala Sonta bekeng
mona o Lesedi FM re ikgantsha ka botle ba rona re be re ikgantshe ka botle ba hao lenaneo le teng bua monna mo teng re buang le banna re buang le bana ba bashemane re bue taba tsa bohlokwa re a bopana re a ahana re a phamisana bua monna ho tloha 11:05 o fihla hantle fela 12 o'clock sonta bekeng botle ba hao ke botle ba ka.